sombol tumpra kapala kersiu cia egari begaja beliau jungi naru nante nawa kupli hadu hawa asinti egari kopor nagaliang jong ka Voice of the People Party on behalf nagaliang jong ka State Executive Committee IPA manawanra egajing kerku kerdo egajing kublai ya pi baro kinong preso ka party but ikinong kersan jo ka party hagani ka constituency maupun constituency baro koe ila sungin ya gini ka constituency nomor nadu umau jam ubaningkom kani ka constituency kalahiran benta pat kajing yaganti jo ka party bat kijing ale jo ka party Hikap krangot ki candidates kibagila say ang katugas ng arajara kulay way uday na po mau kran walang imsyam lapay sa katongjo kay jingjok hanray la si yaw mau nurim berkabangasok at talong bautaw mau nurim ulong ubaskan baru sembay ubalabet ulan ang sayso niyay kublay pigipay ba ba't ginonggersan jo ka party bahaus ng arajara po sa upan ngalayo kay Diyos so itong kajing job lingba kajing kersan jong pi haga MP election kapabila penjob dan burong nagani ka constituency ya elite Dr. Ricky Ejeson kon iba ka party kada say haga tuko po tingay kublay pi na kapanta kata barkajing yagat si kadang puteng ngay kublay pi sa hisin bahagani kasam arajara pusan kapala depat bila ay kecingkersan kapapura baka berapa yung candidate jogi haga MDC election bila ay kecingjob kabadan burong barkaway ni kecingjob kabadan burong haga ni ka MDC kabadan kadenang ni tingay kulay nagabantay jogi MDC jogi binan rengkap rangi kani kapori balami siya kamat ibala simbal ibalakit ya kani kalengkor pada pigi paiba kibala ay kecingkersan jogi ay kecingkapti nagabantay jogi pada kani paiba Ibala ay kasi kersan. Ikatang kali ka kubor ka mga orang na galyang jong ka State Executive Committee na doon Baden di belum kumu President Rangba pati Dr. Batskan Marbo di belum kumu nominated candidate jong ka party ke jongi lemba jong ka ni by election ke panginang yang penkre anta syahat sisa. Kenai play ka ni kubor ya iba Batskan simle di belum Songkonor jom kane ka jingalang ke jongi ibalong nga jom kupor chairman jom kane ka committee ka papet ya ka campaign bat ya ka kam jom ka party ya ka constituency iba general iba nang sudah ay ya kecingkaran mentang saisin ya iba Lancaster Marunyang ibalong MDC beran borom jongi na kane ka constituency bat ya baru kinong tray jom ka party barki berewan rengkat angi ha kane kupor te kane kecingkulay ito pinaglang jom ka party Pan niya ikentu, niya yawer, ya kajinga choylang ke chompi na kabanta kimat, i-issue kiba ka party idon nang ni sakman. Hindian ang beteng ya kaay kaba i-jeral ilamat pang. Ba, idon kibriyo ay binigasi kiba warra ya kajinga ro, ya i-Dr. Ricky. Kajinga ro, kalalong lamba kajingkran ke chomki, ha kilenti kisingkin, Haki media, baklami ru hakikat kubor. Tapi yo pulin em ya katu ka jingthok ka balami yaunong sanyima. Ka BPP jong ilit Dr. Ricky, ne ka BPP jong iba Arden. To na bisar baha wat bon matla. Kadon katu ka kubor. Mungkin kala yo ini em katu nalak puli beniak ba ya katu ka kubor. Di ya katu ka artikel ka bala thoam do. Dihanto lawan ra lapia balaka arliang ya ka BPP haki ardali di benda. Kawai jadi ka BPP ke jom iba Ricky Simpan, lead Dr. Ricky Ejeson Simpan, berkawai pak ka BPP ke jom iba arden bela basayo mai. Dikane ka parti BPP ke ba Labu Ahmad dai Dr. Ricky Ejeson Simpan kadai ka ba jai-jai ka ba sulit kapa riubelai kum tak terder kum pai bareki long kuntu dikane ka parti ke jodi bareki kaladu karayang antara mapa indon sulo bene ka pertai
Kabasa mata gani ka parti ke jong ba arden. Kaba hala surok, kaba songsorong, kaba hangamay ba kontatata. Tiga semua cuki banyaro iba lagi hantu kalong. Banthe bija ye kinong kersan de parti. Tiga mo iba ajaral kicu ki priyo ki ba manusia ki ben ki ko ki keno doktor iki. Mentai telaklan ki ai ke jingero. Den bangile puli punya ke tu artikel mission. Bagadai ke jingero arsap ban kadon ke jingtemu ban them peja ya ginom kersan de parti jongi ba kata galong ba kane ke parti ke jong ba ki kam dan syu nama kata wa ya but syu ya gane ke parti jong ba kata gani ke jingtemu jong tu ke jingtor ba kini ki narratives lane ke jing perkara jong ki ke social media berkiwai ba ke bagi wanra ikini ki arteli ki dur jong parti kani ke jing pentame ban ke jing lamba kelai upai ba jong ke jongi kata gani ke ba ngide ban desai ha gani ke singala te perlok parari kinong kersan jo parti ide ban kenal gini ke bai ba ka voice of the people party habaka trei habaka mi samadan naga banca gini ke singe kun gi jongi ngi mi kum ke ci ngi mi kum ke ci haga parti ke jongi ngim chukwa bagi beriu kin paikmat shau beriu shimek andre kin paikmat syaka parti kum gedi makan ki beriu ki baong ba ka khadu dan gam ye ki player jo namar ba lana ki player kim tibet ka tim dalum job kata gani ka baki wara ke cingran ki joki ni haga PPP ngim ong baki player kim dan gam ki player ki dan kam tabah ka bakhado ki player ki de mantrai ko ke tim lada player uti kakno lada ule marwe ni na tu yepi kampai sei kidan ki player ni tu yepi ki batbet nama pe ki tibet pala ki le marwe ka bakhado ki thep sekolah jam ki suicide goal ko bengiom kini ki parti ki wai ki baya perkhat ba ka song pe ki player kia akan tri na koi ka parti si koi pat kia pujuli ye jersey kia kana ka parti ke deitan ka uniform na kata kana kia mi na koi ka parti si koi pat kata ka de komlong jongki kata ka de ka politics ka ba kia compromise kata ka de ka politics ka ba kidon ka convenience ka jongki ka pa kimon ini kitu kibrio mena tu ye kilet na koi ka parti si koi pat kilet na koi ka alliance si koi pat kipenbe ni upai pa tang na kabanta panacing mentoy simet jongki dina mga taraw ngikong ka parti yung bakong ka parti ngitray kong ka team parari kung kiparanong persan yung ka parti habang ngiha kini kakihagbat or mangisay ibariki hagatukupor kong kandidat ngiwan kong ka parti bat ibakop kong ka parti yung ba lada ilet maiso po parliament hindi ba ilet marway kadon ka parti hasan inahapan niya tay hapo ito ka parliament bat syawal ito ka parliament bat kaya ito ba inle hapo kabe ingran hapo bat syawal ito ka parliament kawan rengkat lembar ka parti bat niya trikong ka isiti ka ba niya ki representations ka ba niya po si ministry ki prepare ki agenda ka ba hindi mention ki issues ki ba hindi mention ki di ba sign doon hapo ito ka parti ka ba ile marway kata ka di karkom dari kam jogi tinggi project ini kumukan dari Andre ka parti kita nasional. Ya kan keketi pemerintah hadin bubleu la semua iru hadin begelia berzimut ngilia penhap sawar hangu ke isok ke ibit ke ibian. Amin sayu beriu ibit ke ibian gernian. Makin ke kan kelengkor. Te kakum ke jing mi ke toko kubor naka election committee jo ka parti. Palapan skan naka state executive committee jo ka parti. Asyong ay Dr. Batskan Marbo. Dementaro bagi wanra ay Dr. Batskan Marbo. Ibu ay kumukan niya di hakmat. Anday ngikuha ay kita iba pagpinpay sa kaparti. Katagalong ka pa naman. Madon kibriyo ginikisni kiba persyangpan ya nujor ya i Dr. Ricky batu ba Arden. Banya nujor ya i Dr. Ricky bat Dr. Batskan Marbo. Niya ka parti ngim cuya ka comparative approach. Barkam dayu manong kunta. Haka Bible pinpait don tangwe Moses.
dan tangway Joshua, dan tangway David, dan tangway Daniel. Dan armut kibri bolong kumju. Ong ga science bahwa kita kikun senrap kita khas senrap ada juga kami. Ki twins, kimlong identical. Kila kani iya sering, hari na dong sedang karkom berkat joki, karkom im joki, kamet kapat ke joki, karkom terikam joki, kaya pe. Nama kata raw kumdan artili kaya yang kini kapartai ki balon kumju. Ini kiberat keberin kikinan kiksa ong ga science. Wan kiklang itu ipi ki bapi iki longkum ke jokorong. Kiskai ki bapi iki longkum ke jokorong hanre omdon ki balon kumju. Kisebra Penpai ke sebra ki badan gitu ki lain dengan kejungkian, pi iku bagi longkum kumju. Itu ki strikes kejungki ki dan kejinge pe. Kata dia keberapan sisa ke sans. Tidak berkata tahu banyak nujorio, baru ubi baru si kanya lambat lah si bonengi. Midan lagi kijong kijinglong kerpang ki uniqueness ki bau bleu lah ini. Lagi kijong lah. Minum warna itu dodo kejing nujorio. Hari kebetulan kamu tolong, ka isu kebetulan akmat, maka nongrim ke bagian. Kata ke bangsan. Pari kumangaong ipi sa sisimpan. Haka Bible bidan sigun kini kisatri beper ki boleh usai Moses, usai Joshua, nalu mapor cuma Abraham ter ayat. Hadu ka testament kebetumai. Ngiri bagian itu kibri beper ki badon na Bible. Kibri ki beper kapor ki per kabasong teman kalong bau blay ni uju kan nongri ku kene gitu. Tengi yang kaparti BPP ina tu ipi. Ublay bangingi sakri, ubangingi ya panbor na kabertaga ni gaju sakri beja penriuru ude uju bahkan nongri jungi kene gaju. Kapor kelak penkela, kidur priu kira penkela. Priu tu mak bani musa kapakai. Dan kisi kala ju kapor. Dan kisi kala ju binong yalamru. Handai ka prinsipal juga parti kan nongrim juga parti kadai kecil. Pada maka tada kalau pi ba pi ai ka jingkersan ini, pi ai jingkersan dia kan nongrim ka bangiyeng, banyak ki isu ki bangisim. Kata kadai ka bangi ka parti giyeng, ka bangi de bene sai ka ai ka ba isu penban, dia ka ba iba ajaral hadapan keren hakane ka por ka pemerintah. Di hakane ka jingalan ka jongi Sibutang nakaneka jia jungi siya kaleng sodong jong kari kasi bajai dia kapai baarden haga sialam ka jungi gilalek panyalam pan camping yakini kisipau tuli kimat ki 10 points demand nakasorka ningkong midan pratali gitu ki points of demand ki bangilabu akamat jong kasokar MDA bakadai ban snap bakadai ban pentrekam yaki ai ki bangi kum ka parti gidan ban dawa ban perta naga benta kajak benre wejomi. Dimenta gidan spotli gitu kimat, dengan keren ya baru spotli gitu kimat kibadon hantu dan re kendiat kemsot ansim akan neka jingalang akan dikopor, kenang bakalum sim ya kopor. Ansim kendiat ini kimat, kenang bangi gini say, kai ke bangi yang player ini ngatrai gitu gitu lah depan pentrian depan di sosial media. Lah depan keren hingga jalan di prepare ke bayi barden di maskan bro ila keren tengah kene ke puan keren apa itu lagi man kenang ba kanu misim ya ke puan ke jongi tekamak ka peningkong DPI ka to ka pangila ho haka to ka pamphlet ke jongi kadai ka jingdawa ban scrap lame ban pendu mardor ya ka to ka project haulum pongdeng ban pendono ban pendam no ya kato ka project ka bagian pantai ya kato ka hotel ya kato ka spa ka ha ulum pongdeng kato ka dei ka bangila dawa ka bana gane kalian juga GTF ikon sama juga Green Tech Foundation group ilayaki da ka hunger strike ka kato ka por Shua baka GTF kan siap ya kato ka issue ngila dek sim na do ka sen arazara pusau cek lagi mobile ke jongpi, ho ya ke jengkawa jongka BPP, halo jongka tu ke isu apa umiam, pinlap ke sisi keren kata na internet na lumenta. Nei kan bang ikran ya katu, ikran lambat ya katu kabadon apa bernihat. Ya katu kejaga jongka soil department. Kita artili kejaga di baka sorkar kabut Manila maka tu kapor,
Kani kacaka kabadon hapo umyam kabadai jong ka MECL ban ay no sa tourism department ban limba jong kato ban ya ay si kitu ki hotel kuma PUE ki Korkupor ban kawai pat kari hanti hapo bernihat kabakibat panora ya kato kabaki ong kalantang bandon kalantang kamu katon no kawai kabang hakata kabang ndai ban khat isa khat ya ka khando kita orang kan kendau manu-manu di panabar, kita kan kendau wan ship na kabang jumi. Kata kadi kanan bang na bajibot. Gila persyak na lugar tu kapor. Kenre nomor bajun patmut ni kadi ternyata hotel di kampat ki kai kebangi ngalai i tu kapor pai ba umpat susu. Pai ba umpat tip, pai ba umpat susu re. Gila kadi i na du sistem mencua, arslan mencua. Kenre au pai ba kampat rum, tenyong au pai ba umpat la susu. Gini apa ni kapor? Tenda kalau betai kumtu lembaga jengki juga GTF, teka sami ke isu kumtu. Tinggilah ada wah kumtu teka sarkar kalau asnam, ya kajingnya ki juga GTF, ni ay ya kajingnya roh, ni ay ya keburom ya GTF. Maka sarkar kalau bakado kalau pendem, kalau sarana, kalau pensanya no ya katu, to makamut begin sangnya utang tu, kontrak sama uang bagi orang ya ke white paper. Syahu kata ke white paper, birang api kata ke white paper. Teka bangi ni anak si pai ba kana mapinya semutu kalau bani. Anya tu ipi wei kana ibalik kot. Bila you snow na ni ka tu ka jinya tu kana puris kam jogi dikasi syaphan jong wei usin ubagerteng usin teng wei. Ya itu usin teng wei. Bisa dia gendon usin teng wei. Itu apa? Pada itu ya. Udan usin teng wei kabana usum tungwing nagajinja yung usum tungwing kadon kaway ka pri sa kakiting kasi kibiong usum tungwing di kami buat ni kena school menta biong usum tungwing di kami kim sumutu kenapa pin sumutu ya kata nanti kan mau ipi ka juga tu kana unay usum tungwing ngane tu ipi uday usum ubait hai yung sumobha ubait hai yung sumobha ubait di tamasa lani ubait ha yang di festival natrai ya biang ha pagani kasarkar MDA kasarkar MDA lu kadi ka bait ha ka festival kadi ka tamasa lo kung sundeng ni teu ni sundeng ha kawai ka por ha kadi ka dong ka than ka usyong kadon kawai ka jingya syak ka jingya kemen kadon kawai ka tamasa teu ni ru kualet ni sa ka tamasa de hamre kawai problem yung golong ba umdon kakor katriya umdon kata kaspong umdon kata kabok kala kabobiang ulen ni siya takalempong tukang ikutmi may excuse me sobha penayang ay kakor katriya sobha ayang ay karyam kabay manganyo manlit banyasim banta ha kata kalempong jong kaysa katumen teka kami kamdan bisa dia kamdan bisa hindi boleh kumlo. Ne usim tengwin ulen siya uwi mahajon mo baruspa. Ulen siya mahajon mo baruspa uang ayang nga ay kakwa kakriyam ayang nga ay kanina dance pong ayang nga ay kanina dance pong manganyo bang spong banganlit manyaksa kanina lumpong. Tiuni u mahajon u ayu tangba u angan ay na karam. Naray may halo karam. Ti bansi yung kata karam hable kumno udiw simtumwing buang yung kakami sngobha may letre siyong sakri na mapi hakaying jong unang mahajon. Siyong sakri mapi yang to di kakba pila pantray yang to hani katangan sa wanghay ang daladat pa nagajinya siya kajinya naman ada harapan paino ya kan dikaspong ke AKA dekat tu guru fitri nabi kaleda de pilaban mino nanti dekat ega beja kalau kani bau neu sum tingwin anda udari kita sa kaknen shem le pen pai su ya kata kakwal kakriam shem le misu sau tau mahajon barkabakado kakemi kalong rau hangta hagayem mahajon nomor pen pai te de kene kakemi kasakut sa hagayem to mahajon sakri sa anta, kalong maraw sa anta. Nano kata kapor, kasami ka juga gantian ka bawang usim tingwing tingkmi.
tang banyo ay kakuat kakriyam tang banyo ay sa kakamasa upo benda yang lagi jong kakami di hagane kali ke jongi mano badai uta usim tengwi banong naga kerteng beriu langsung kore nyuong baik maka MBA kadai usim tengwi jong kacala ke jongi dai maka kabadi bat kapapu benda yang kakami ke jongi kakami ke jongi kakami ke basisa jongi hakap filosofi demokrasi kadai ka merah mau denre kapamantang ya kenjam sai kembian yong ya kaka mei mariam ka isu jong ka BPP haro ulun tongdeng wat so to bakla kadai ka isu halo jong ka merah mau kadai ka isu halo jong ka mei mariam kata ka bangi nyemla lanu ban bandi ya ka kendau jongi si ka kendau nyemdai ban dono Sorkar MBA kapersang banon raya kanambang kapersang daki put pelanduman di jongka ban sim ya ka kendau nak kiti jongi ban ai sikinong way sikinong ar sikika diang sikikamon haka kerteng jongka development bat ka investment andai nagalian di jongi hokit orang yong wat kini no ya ka kendau ka siap jongi wat wang ban kendu ya ka mei marian ka ba ke jongi ka ba itna ngingiyen nakabenta ka jak penrio niyang nakabenta ka may mariang niyang nakabenta ka meron na ujung ini namar kata ka isu haro lompong neng kadai kata kabangigi ya andai dan di papen soso bakla kiong niu ba arden urak lebi upersya ya ka hotel upersya ya ka spa kiwarra ya ka spa kiwarra ya ka hotel kita kidai kinon issues kabaibaran ikran tu kalong ba mut panwarra ya kata ka hotel hantu mut panwarra ya kata ka spa hantu ni ay kung ka warning ni kita penuri ibaran pinaskap hay gitu ki statement ka ay ka naskapa iyong bangna ka spa kala panyalam sa kiting snail kita ki berbetin kadai ka ki kentin di barong berbetin na katukas video ka ikran ka por bili ay man si ni gitu sa radio ka jiya iyong na ka spa kala panyalam si ki snail balagi ikran ni kata ikran halau kisaki kisabar minyo ni kejimi pada kejing karoi jeng kini ki comes new ki social evils kajing ni jeng kini ki kam ki baklan akor hante yang ko sor sulong itu kira kia dai bano atau kami sno ki hotel ongte ba hotel resniu andai kadon ka possibility ka tendency banten dan kam bakala para kawan katakan separuh kadang ke tendensi nyinyai kung ka warning ni kita betri Igwa ban ai ko warning nyimpa ba onda lakoy ko magarandang ngin siya kedet brio kata kene ka bai ba ada ni ai ka singi kai terde kini brio kiaw bau ne bar dan persya hotel ne bar dan persya spa kam dai kata ka isu halong lumpung deng kade halo juga mai mariang halo juga kendau ka siap ban ka hok ka bangi nidon pun ka cak kata gini benisa kato kani ka point ka ba kaman ka beningkong ka bagila rawan ka sarkar kala pendem kumtu kala biang tenrei kum ka parti ngidang pek perman kumno ka sarkar kania sakmat perkini ki kam maka ni ka sarkar ka kren da kumoi ka kale kumoi ngina penya pek penya ma ngina penya pek perman ma kum ka ja kumriu ban sia hunno ta ki perpena jogo sarkar kumtu kam palong tingi kum ka parti ngia pek perman na ko wis ki poi pa di paiba kita nasenda ini di paiba kita ai ini ki message di paiba kita ai ini ki inputs di lengba kita ki ai ki jopi yangi bagi sim ni ki kum ki isu jo ka atau kani ko ka ma kapangiakan keleng sodong jo kare kasi bajaja watla kata kolon pondeng isu kala put kum tu andre haka bede ko kendo ko siapa ko bede ko kabei mariang ngimpat sange nama kapangiakan ni kabei mariang pasangsat mentai kabei mariang na tuyupi kade ka benta jong ka jain jahil ki kiwa kila lombi nadon ko ka program ko bang aten menta sitio ante yo poslong ikini ki resource person ki resource hang di bawang abe kren ya ki benta jong ka mariak ka jala ka jungi ki kren ya ka jain hills ki kren ya ki wa ki bala lombi a jain hills ki kren ya ka lukha reba ya ka wa lukha ka ba ki dokha ki doum idok peran untuk game dan show kilaya. Ikran capang ka rat hole mining, ini ke jinti doyong lembaga ini kitiup nai,
Kibadan apa JJS. Ia kerana sepang kamarian, ia kerana sepang ki cement plant, ki cement factories, ki coke factories, kibadan nanti apa JJS. Nangalang po ikikat to kena dali kibata kibadan kitu ki cement factories. Di wala ngadong tangsis ni ya katu kacaka, ane ngas ngauto ya ki impact jomka. Pindapat iki tulumye, pindapat iki sladin, pindapat iki sladin, pindapat kerteng dulu apa. Nama ladap lagi pum. Jadi tangan kita ki environmental issues ki mengeran. Agak bakado ada itu ya ki leyu kaspa kapel. Lara kal air bandring mensin kamlong syu. Minari mensin mereka bisa. Kan mentoy yu kata kaspa kapel dan kata development ke pengiran lara ki kiwa kilalong bi. Kan mentoy ayu kata development dan kaspa kapel lara ki kon sama jungi kelahat ni yang lain populis badan. Bagi terwatak ialah kacang kalian bakal orang yang umumnya kacang itu ni mo. Tinggi ni om mendai bagi persyai ke development, andai ni om habang ni keren ke development. Ini ban keren ru ya kalong beriu ya kaman beriu. Lagi duno ya kalong beriu kaman beriu. Lagi duno ya ke GM kapadon ya ke dignity ini tu ipi. Kamu tentu lucu anda. Tekata kini ke isu kebagian agak beda berkantu kamat kebagian. Kabar Kemat kebahagiaan kebagian hantu pindah pulih katuka mat kebagian kau hantu kadai siapang kajin tungkam tungjam kabakut kabasuba pelong ya ka MPSC bat ka DSC ki metrikam ki balailu dan ki independent bodies bi banrungkam sarkar hajalam khalia jumi datang arteli ki kerdop ki bakongsan. Arteli ki kerdop ki bakongsan dan kewe ki kerdop ro. Taba arteli ki kerdop ki bakongsan bakendrung sekakam sarkar kalom way haka district level kendrung lengba jongka district selection committee. Hama lagi district idan kita di DC di Deputy Commissioner's Office kadang ke district selection committee idan ki chairman hangto idan ki khot hangto. Ikaw kijam kibalay paro kibus kibarit kibaria kibedan ki department beper jo sarkar kisen bakadon ke vacancy dan ka pos ka balay yemla ban thai ka kam ini ban boy ya kata ka vacancy sini ongno la we ubre retire minin kasni la sai kasni dan isura jo kata ada ban boy sini ba ladon ka pos ka balay baro gitu ki pos ki balay ki dan boy so ka DSC ba ka por ka bagyang ka DSC kan pana bagini ki pos ki lalai ka pos kabadai bagi LD, kabadai bagi grade 4, kabadai bagi post paper on sa ay ka advertisement on sa kon ikikon sama ke balong eligible bikin apply gitu ikam ibelong yang exam bajar bopan sa itu exam ubadon ka qualification ubadon ka merit ubadon ka unrung sa itu ikam kata ka jadi bagi si kabarar kalong ki post ki bakham hai the officers post kini kita hadu ke MCS bagi MPS nomor kepos ke bahatam nak jala kare tangka MCS yang bakam hai ka kam berju aga civil service kai kiwi ki pos kitung tu nak mentaki engineer ki doktor kinong hikai kitung lumba katu de mentaki la permin se ko ka tungkam ka bakim asu ka MPSC bantungkam menghikai ka dan ko we ka boot bakin tungi kinong hikai dia beros kata kali MPSC tigini ki pos ki bahe kinhabuan ng bajong ka MPSC. Sa kaway kakabrak man yung kambilon sa majungi, kibri kijungi kinilang bajong ka MPSC. Bagakuha man ito ipiba ka MPSC kanay ka constitutional body. Kanay ka metrikam, kabala ito, kabala sanction, na ka constitution yung kariin niya, barkaday metrikam, tik patik, katung ki rule, katung ki gandon, yung ka ritisensya yung kariin niya. Padhangni jar budan ka sapapong jar budan ka eligibility ka qualification uta ude ban yo ekakam namar ban penrung kami kibriu pihak je yo briu bastatam baru balatam rangi ban je tu driver bugetam namar la je tu driver bakala ubadikia ubuan ubatanglam aksiden kakali urunya tu basokunya tikini ki batrai ki kam sarkar ki deki driver tu kejala ki MCS ki jungi, ki MPS ki jungi, ki doktor ki jungi, ki engineer ki jungi, ki surok ki lenti ki singkin kita magi. Panapang mangiru sumar magi.
Dalam biji di doktor baru dulu dari terbang di tiap itu buat kelai di bijak. Jadi kami ke engineer di bertebet, di doktor di bertebet, kenang bagian air di bijak sekali kopi yang tam. Bagian yo ayah ke best service, ni hak je di best candidates. Nama kata tahu hapan dia lembaga exam, lembaga MPSC. Balengi kita wahai katu kama, kataw berlomba. Kini kebangiong ki constitutional bodies, kila kelalong ki personal bodies. Kila lom ki metrikam simet. Kata sorkar lembaga kini ki metrikam kila tungkam tang yang ki badon jingedai baki. Yaitu yaki yadon jingedai baki nomor ba uai golong cerman udai uriu ubiajan barka parti jongki. Mano golong dukat hantu dai ki bawan naka parti jongki. Tin dole apply kam kikun kikti kibahiye kibasem jongki itu kibahiye kibasem kila sulai peso master A master B. To na jorong ra supur be ucarman ay supur secretary kani ka puas kala penti kana ba uniyo. Pinhaban penti kana ba uniyo. Lada pini ben ay lupa ko pili ay bay. Lada pini ben penhe kamak penhe bay. Tigini kiba yang matrowa don pada kibawan ra sebat keslukis. Pagkres ba kapisa kapilan. Banyatin ikam bijang. Kani ka metre kam kamari ka constitutional body kacanalong kakrem nong tu ikam kijam kita lalong kimakai kibakia de kiatin kata gede kebagalan iklan si tomingi bengenyo iki evidences tenre isaki kisatar disebut kijingja ngiyugi baki longkum ta hakane kari kajungi namar kata kata ngi kibagai kata clean politics ya ka good governance ngiyong kane kamakan kane ka nepotism kajing lihat sini yang kam day mandon hagane ka sarkar ka jungi haga jing sekri ka jungi upai ba nama ta dang ipun mana bagini kita khot ki badon ke MPSC ki chairman kini ki members ki badon kini ki committee ki prepare game day bandon jing day ban ka party kini bandon independent kita ban ship ya karai ban penti kana ba ki jit ki candidate ki ba jangai tam ban ai ka jing sekri ka jala dan ngi jit ki nong trai ki ba jaru ka jalaru kan jaru lati kana Dikata kali kamak kemahan ke panggigi yang pertama ni ayu. Dengan mentang ini cuy pi ngalasem tinjar. Nampak na ngaju hikai ikna, ngaju hikai kibagi kibasem, ngaju hikai kipralok ngongkum ni. Boleh kapha teresitom te pin salah penyakun iki exam pin sayo iki kam kijang. Dikata kali kebangga ngahikai. Berparot yang kata orang si kata. Terisi tama pinsala menilai mai ke exam jupi pinsayo iki kan kijam jupi de mata kini ki kena ke jungi kyong sar mila kulit kot sitam mila terisi tam hanre ki mio te kakam bila hingkai banglang ay ni nama kuni waktu sung para mardan jungi thati vision tenten sufi usman supa supplement mi ko pen poisano hagapor mi katek MPSC yo man mau ngau dokter ngado ngau first division ngado ngau bala terisi tam ngado yo aman lagi ni kibrim dibangin iko pegi pekinyo kam. Ika benar tatin. Ka benar tatin. Bagdala itnya hakano kurkam. Oh ni hakano ko pa udon jingadai no marutai udon hantai. Ka benar tatin ni kisah majugi. Teka bu jinga yang ngap nganikai trai hitam kulit pat ha bapila abene ko ni isam babinyo kam. Namar balai kani kami khanesin ka mangikai na kani ko polisi ko mangikai na ka trai kam. Tikini kiway pat kikai di kaway kaboy. Banyo akam, don kaboy. Don kam banang banyak kerja ukti bagi kita kibadon hante. Hindi banyak pajukti kamo banyak kubli. Banyak kerja ukti kamo hapring kikti datay. Banyak kerja. Don kam banwa ya ka jingede. Don kam banwa ya ka link. Don kam banwa ya ka channel gyong. Datang kita kipadon channel, datang kita kipadon link, yorung hakitai ka kedok, irung kong ginong tray sa katang. Kata kadai kabala pendoman siya mi kisama ka jungi. Kata kadai kabala ta kisama ka jungi, kabala ta ikahok ka jungi. Dili magkataraw ngipong kaparting yung ba, kani kamlong, kani bandu, kani banway. Para ngingiwan ang kabor, onda pinapagkop yung ngiyi ka mandit, ginawan na kanyang sensyal, ginpenti ka na pagkili kimetrikam. Intray ko kumbaga de bandong. Bagi padehok banyo inyo kata.
lembaga di trai sitam pamitan kami diberi di baca maidam di bestam bagian ai ke jing seberi ya kari bat kaca ke segi kata kali ke bangikum ka parti gini adon katu ketentin ke program jat malami ugong ba democracy without education is hypocrisy without limitation lani kata kajing senca pe ba klan ka puli putih ke babin ke babiang kadai kajing arsap ini pat kung kabipipi gendong kung ta ni ong ba democracy without meritocracy is hypocrisy lani kajing sensyar pada kelam daburom ya kajing la kanyalam sakatung kamala sensyar pada kelam daburom ya kajing la capability kisah beliau kan yalam bisa katungkam Allah ingin kuat kapakung kata ganja ikwa panai ke jingsikri nama kata orang ipenrung ya katu kaman de dambun ke mekaran to tabanam karan sibun apa pinyo sutu e kimat di bagi karan kapalai ke karan ne na kisipon dari kimat kapalai ke aku apa karan ni kale halor jo kapuli ke putih bar kinong hikai halor kapuli putih bar kinong hikai Sekarang ni tu ipi waiting itu kana. Dom kinong don armut kinong tu kibamut mengitu na gawe gaye. Bamut mengitu na gawe gaye. Kitip pa kani gaye kadon pisah. Bak kitip pa kani gaye ru kamban beriu. Kitip pa kata nomor kila aswat. Kita nak aswat kani gaye ngaran dia. Kitip pa kani gaye kadon pisah, bak kitip pa botsin kani gaye kamban beriu. Tabaka problem kalau kani. Bahaga ni gaye kaya-kaya kasubayalan pa ilang tartahan. Menjuri tak kaya-kaya. Kamu tak mampun duit, no? Berkebangan kalau misalnya sakmat, pada dia tu kau ka CCTV kamera. Dia nilai tu ketika yang penghilangan ke CCTV lah chance. Kalau itu kadon, tikiong kaplan ka peningkong tam kolong. Bayar kali ke CCTV ke kamera, ngidai tak Allah anu ya. Lani ngin dur bulan dia kenapa kata ke CCTV germak bani ini. Tapi mau biar kan kalau manusia akan jadi penduk no akan jadi CCTV kamera. Maka kata perman kata ini kan beri kata kalau aku nota. Ya lagi yang berkah ya kata ini yang berpejot. Bila bagi pejot ya kata kau bayu kan sekolah dari. Ya lihat waktu apa? Dia nanti kata saya kena kalah. Yang kata upper light ini berbuat. Ini berpenpai kata. Nang bakadan ke jingdum onda ke CCTV kapan show onda ke kamera kaladum satu kat baman balai nyora ya kemat kebalai agak bedi pakai education pakai puli putih ada tu ipi kinong hikai agar rijong ni kidai ke CCTV kamera juga cak kedriu kinong pet perman juga cak kedriu deh kinong hikai kidai borlek jo kajai benriu ban pensyai kajai benriu kani ke sarkar MBA kakua ban pendugum ya ka sentur jo ki CCTV kamera kakua ban tapala ai kimat ki CCTV kamera kakua ban kruwet ki kinong hikai kakua ban pendum ya kini ki borlek kakua ban sinno iki kini kai kampua iki bakadon haka lempung jong ka sensar kakara nambar haka bepipi ibon kai agak bibi kikon tidak ikai, macam ni dah ikai kelai orang mesti mentah jadi jangan nak jenyalam kita ibarat dan, begini kita long kacing syai kita beriu debat pendum begini. Nak kata lawan itu ipi, waktu nak sarkar kaya penpanan nak kau pors bagi orang bagi I top priority education. Ngan itu ipi kata kadai kacing arsap per kacing lamai, kadai tak kacing arsap per kacing lamai. Malay ng ipi arsap pala na artali kimat di pangan pensisyangi nga ngakaran bang daga ba substansi kapag kadi ka pangikran hami kadi manien pala na kadi begini apa yang yin ka sarili ko kadi manien ini bagkan hadu katangan itu ipi pila raw pa jo nga uang bui ya nga nangai kita kikir di joku handai raw pa jo nga ubai ya nga upendu jaya nga pada dengan persyang panyo ya kacang congau ada kakis pitrai wi dengan apa pitrai wi dengan menta kenal ko ki parari
Kani ka sarkaran di katian niya ginong bisar hakayim kasyari. Ada way na kilitigan. Ngayon ato linikis kumunong hikay persyang kani ka sarkar. Kaway kadang sakot ay Supreme Court. Kabahalo man ta kampatkot. Kapiili ka porsyon por mga ibabaskan na kiwi-kiwi ginong hikay. Niyaga ko niya ka to. Pagkanta ka to gada ng Supreme Court. Marami yung makatakusokar na ito priority education. Malaki mo doon na kakis. Malaki ayang gini kakis. Hindi tangkata. Sa kaway kakis ka mga kalong sibanta kumulitigan. Kadi kakis ka magini ginong hikay ko let's kiyakon. Hindi siya nila ajot ni kakis. Ka Supreme Court of India kalaaya ka berdik kalaaya karay. Pagpiliban siyo yung kialawan siya sa ginong hikay. Dahil ayaw yung kapensyon niya di. Kani ka sarkar kapin kelanjal bi kakakis ka file review. Pagmenta kani ka pension case ka doon hapo high court. Pagmenta kani kay grabe. Bila pun kelanjal bi itu ka case itu bi. Halo minta kani kay gini ke bala subtan isa im don baru kata kali itu tulok marfin subtan zero. Baru kata kung kani kay kini ki hero. Ki beda sa nation. Marfin subtan kata ako. Ini bakal mengapa itu di news ila yani minta. Bakal na nakisi ka to. Para bigong PI top priority, balik mo droy na kis. Balik ka ada kis. PI top priority ya. Balik ada kis di kay sini bakal mo berpeniak, begini ki bala sakri kita beri kata, minta bagi langsung hak, bimot berpeniak no ini, kani ka attempt to work. Nah visionnya right to life deh. Kani taga company apa itu kani kakak? Tidak mau kata tahu ini isu kita. Kadang yura ini kemana-mana. Point number 2. Ay gini kisni hamte ko maran student na mga ngaykay tuwa dyan ay ibang. Katong ka ceremony ka bahe ha kajing panan burom chuki ng ikay ka sarka. Tikyong balik ng ikay namtit yan sa isa ng ikay na mano rak kato kajing lut namtit hagijing pa ito nga takalalu pun makato rak ipawla kato kajing lut. Bagay ito ko program kalau benaya kata ka structure pay framework. Balapan kiyo tulok ya ginong hikay SSC, RMSC. Balapan kiyo tulok ya ginong hikay ad hoc. Balapan kiyo tulok ya ki food teacher, science grant but Hindi grant. Balapan kiyo tulok ya ki nasmukmen bagi nong hikay bagi parang hikay jungi ya kiyo tulok nasmukna. Kabiyan, idong nabigyan ka sa binibigyan kiyo tulok. Dan dari subjek kapag mo bagkaran dalong kani. Long lalapan kiyo tulok, hablet din manahay katugod ko. Barang pelut kato-kato, pelut na kabisa mo. Kiwi-kiwi ko sa kan kiyo tulok, tagamot na sana kiyo tulok, kada kiyo tulok niya habili at tamasa. Niya habili festival, pagkajing pelut na ipaulat nila ito ipi. Kaya ito kajimot. Ato kajimot kapag mawala, kuha ang project nila di. Padai mangi kiba tulok, bak semua gubaki anak pelajar jom. Hagit siya kani ka hap lagi nang ikay ba kasi tulok na kaplayo pa iba. Kamday lagi. Katu bedetang kajing le tamasa ba kajing pelunpot ka bisa jom pa iba. Tatoy kata nga nang ma. Handai ka bangama kan ma pa de gani. Larabi bapi ay top priority ya ka education. Bapi put turoy. Bapi wara ya kan need ya structure pi kabatma framework kabatma. Nana challenge tangga ni ka soka. Dala biong PI top priority education. Balay PI tulok tangga tu yung ginamika. Pwede ka tu ka baki si SSA jungi. Kaya kata ka security of service ki regularize kata ka service jungi. Ki SSA kalau ada kliat lama no sama kadai commission ke sarkari biang. Tapi benta ka sarkari jela kalasin. Toy kata ka benta ka biang. Pakadai ka duty jungi ka pinjang ni tiru. Dan dari kabasa mentagalong. Ya katu kutulog pinipot turoy BPI. Kapag nakuha panuraan niya kalong ya ka constitution ng India. Uli ya katu ka article ka ba ako kunay. Dalan na ito na makala. Kadon na ka constitution ng India, kadon ka principle ka ba Pagdiban ay ya ka ju ka jing siyo na kabanta ka ju ka jing tray. Kabag yung equal pay for equal work. Nung hikay SLC, nung hikay dipsin, kaju ka kam. Kaju ka qualification.
nungi kai SSC, nungi kai government, kaju ka qualification, kaju ka kam, kaju ka jing sekri. Balai fair kape? Balai fair kape? Tapi untuk priority equal pay for equal work na. Ay equal pay for equal work. Hila ibang ini mo pinigra, kaju ka qualification, kaju ka jing sekri ka bagi ay. Pipin ya fair kape, balai pamja tang mapi, makikimbang justo, dagkun tang mapi. Banyak luput yang kepisahkan lain-lain bidang, masih tulak undang. Naman kata-kata, di warai ka to kamat ka balay. Tihabangi di warai gini di mat di jura, gini ya kuson, gini ya piliu jumut, gini ya perkat mahapun kau parti, kabakta igeri bekerja perliu jungi. Bon iba-iba jungi, jemlak kuat dan perkat, ada gi pensyai gi. Tiha gini kesini, gak kerentang gini gilai tali gemat, tiha lese gini juwe pergi ngalang di balanwan, ngin sanang ya keren syur-syur juwe pergi mat. Tapi jeliu lah gini gemat. Bagi dia bersoto baik ni, namar bagai mereka sokalan di eka persang bersyukur bed begini kita kan. Ya lagi baik banget kayak gini, jelas soto. Tekado so bangun som, hendak ni dengan syukuran angka beda bagi Dr. Baskem Marbo. Lalaron manu berpenitu yu Baskem Marbo, ngade way ni kebabiang tambah penitu. Nama ngalah kami tu bahama, way. Ngala ya kulilang bati hasilnya demam. Ngia pulilang ya kaju ke college, ngia pulilang ya kaju ke subjek. Mengkut tengah hasilnya di Mons College, dapoi hapo ne huru, hakaju ke department, hakaju ke university, hakaju ke por, ilong contemporary. Tehangka suaru lai plosa, lai stem, kumki kena puli hapo hasilnya. Naman sekali ke jongi, batun juru ya tadi ka. Master's degree apa ni? Mungkut tak kata. Anda hanya por bangia terayu, niat terang haju. Bat niat hikai ke juga subjek, niat song ke juga kamera, nak bentak hal lain lagi sen. Cuma itu ham lain sen. Maka sini kita dihaju kesuki rumah sedang. Kalau itu ham, way beniau esok hal lain sen bina haju. Kamai ka timpela ka makrapang ka jumbre begini apa mangampoy berkat pa ginampoy hagajung ka parti begini sigri lang kami tenan magagaraw ngalade way wala biang hiban pelitui di Dr. Baskem Marbo itu ipi ngampa ban pelitu ya ga dikri gitu ngampa ban pelitu thane kata ka song ka tha way ka san ka jumu tenrai ka supwa ban ong ipi tang kami bauni Dr. Marbo ave jingsiam junga Uday, ubriw, ubadon, ya gajing sengorin. Udon ya gajing sengorin. Lain tadi iji mengaku akan merahan. Ubanengkong kadai gajing sengorin. Ubalong humble, down to earth. Kalau komnya gajumu, kalau komien gajumu, kalau komnya day jumu bagi para beriu, undai high class, undai high level. Ulong high thinking, low living. Ulong kumta. Lo kalau kau berkat tu tu kau hai ba, ugu bisa ngai ba kalau kau berkat tu. Henry kalau kau in tu ba kalau very simple, high thinking, simple living. Nada lagi kau pergi ulang beri kemudian. Kakalirunya ane tu ibi, lagi kali kau ni. Kaya kasi pengkumtaan mangyarum niami. Teman kasni ni tentu ngai kani kecilong juku dengan nur ban ai certificate. Nama kalai sen malu ai certificate. Dikatakan di kowe ke pengasyam ai kabar asyam bauni ubrio di ubadon gajing start udon gajing start udon ka knowledge abang gajing start ubrio udon ka knowledge teh ulong knowledgeable utik pahai ka subjek mata suku kumpong pelajaran mane na perang gini ki political scientist ki bapuli ka subjek political science uli mau biang kamu political critic kimat ki jura ki bayaran en ki bade ko kari ki jungi kisen balakran mai te kamu nak kursi kidan kimat ki jura lalik palat ni kasih hadu kali ji bidai karena bila sekali ki jikran jungi lo beri kritika hakat agar ko but kisen bala ai mai ka view point ban kalian ni ai lah situ apa itu kali ji udah ni ke sta udah ka knowledge ban ka balai ka pengasal tunan pelong udah ka jing siampang Rasustak kim sempang ko. Magon po ba ibro ki bastak ka makim sempang. Hay sa kaman sempang do pang matang.
Idan kini diberi kibastat, kibalong IAS, kibalong MCS, kibalong doktor, kibalong engineer, kiasta. Tembak handam siya. Surau kusna ka basniyo. Long de long opisar ba tembak kapaghado pai ba atau uduha. Dauneu doskem pang beri wasyap. Bapeni gilang kelenti. Abadon kini kijinge, abadon kijinge kengku. Kai ka bagi dibele. Kumlo bagi prapanti, kumlo bagi yakun. Dei di orang ba ba ai kijinge. Demantang idon kini kijinge akali bekerja beri wasumi. Tingisi ekran badi. Ni ekran ni kini kijinge kibadon. Yang baru sikatang isu ekran ni kijinge kumki academicians. Kumkini puli kinong hikai ni ekran ni kini kijinge dia thok dia batai. Te kasupot pangkata. Syukran Suto, ada ketika kasah kunju. Teka bakatu iyong plan. Lara pipwa penong jingkarku iya kajan rio. Mendai teman syukran, mendai teman suto, be part of the solution. Deban yang kun yang kata kecingnya kemudian. Tak tahu ini semalam. Banginya kun lang bagi hamedan kecingnya. Ngin warang ika solution. Tang man suya tunuk, tang man suya batay na iyan kamlong. Deban rung lang hamedan na kayo. Ya aku suruh ke pasni media lang, dan yang kedua ikut ketik minyak syamlang, dan yang kedua ikut cincin kerang juga sini minyak malang dengan tangi suatu. Detang dah bagi lapang ini cuti ke bapai, ini suatu anu utaran. Kata kene ke para pelong ini bain rum nak kene kelempung. Ya ban sacrifice. Hapan sacrifice ke Korea ke cungi, hapan sacrifice ke yin kasen cungi, hapan sacrifice ke kau kiaru orang apa hitam kene ke kamu sendiri baik baham dai ke bejam. Kamu tang kene ke kamu sendiri ke cungi lele ke mendai ke balik ke dijuai. Ni ki baham su ai baik baham su lan lagi baik sana bot. Tika tanau mau ibi ulong kumta. Tidak lebih kuat banyak kami itu kembali dan kalian cungi bahasa print idon ki program ni kapelo ke baila tempe dengan SKM senang penting senang pemenang. Bahin senang wang seni sepok muplang, bahin senang yo banyak time, banyak teori gini kimat kijura, mereka cukup buat mereka dan badi, bad mengenangnya itu kembali. Gila itu, namun kebayawan hasenda, naga bagi orang rekan kan kampa sibuk. Kalau lagi ini kita berkenyak, tentu belain kerku, ku belain sibuk, ku belain sibuk. Ku belain sibuk, saya katakan. Jika semua joki yang kimat kijurang jongka parti